Pokret Dveri inicirao je kampanju protivljenja ilegalnoj distribuciji genetski modifikovanog semena i hrane u Srbiji pod sloganom Za Srbiju zemlju bez GMO, ističući na konferenciji za novinare da takva distribucija, osim što uništava domaću semensku industriju i proizvodnju zdrave hrane, uvlači srpsku poljoprivredu u kolonijalno ropstvo uvozničkom lobiju i stranim dobavljačima ovog semena. Bitno je napomenuti da se nakon sadnje genetski modifikovanog semena organsko seme na istoj parceli ne može uspešno zasaditi, kao i da se od tog prinosa ne može uzeti seme za sadnju naredne godine. Koristeći genetski modifikovane proizvode, rađa se alergijske reakcije, hormonski poremećaji, telesni deformiteti, kancer i sterilitet, kao i mnoge druge teške bolesti. Napominjemo da kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom genetski modifikovane hrane zabranjuju da na njihovim proizvodima stoji deklaracija o upozorenju potrošačima. Zašto, ako je nešto zdravo i dobro, se to sakriva? Dveri više neće dozvoljavati da ni jedan zakon koji nije u interesu građana Srbije prolazi u tajnosti i od ovoga časa mi pokrećemo javnu raspravu i političku kampanju za zabranu uvoza genetski modifikovane hrane i semena. Bilo ko uništava zdravlje života stanovnika Srbije, kao i dozvoljava da se nesmetano trguje genetski modifikovanom hranom i semenom, kao i špekulanti koji seju ovo seme, moraju za to zakonski da odgovaraju. Srbija mora biti zemlja bez genetski modifikovanog proizvoda da bi bila zemlja sa zdravim stanovništvom. Dveri insistiraju da Skupština Srbije po hitnom postupku izglasa deklaraciju o Srbiji kao netolerantnoj državi za GMO. Ujedno, povereništvo ove političke opcije u Boru zahteva od lokalne samouprave da inicira donošenje deklaracije kojom bi opština Bor bila proglašena područjem bez GMO, zaključeno je na konferenciji Pokreta Dveri u Boru.